Kapani daku bukuk te nai tong na joto viewers rok no ani khani hamjang mate chiba ya pharo. Ching each and every day chini life o chung busy ingmane bagai kaitoni kopna ni eba ke Bible pori nani abono chung poi thango. Biblia quiz ni bisingte ke Subrai TV chung no optike sep ka hamre tongmano phadi chung keple ria woi chung participate khalayana kaitoni kokno tebo saiman layana. Ang jodo siklas sikirok na o quiz manjak na bai koyo tamani hanke o quiz ni bisingte sung Bible pori kaitoni kok saimano abo Subrai TV channel thangi community ni bisingte o sapmano. Joto taku buku rokno koya ni musugu BibliaBible competition no bachaga ni bagai ang bahane o competition no bachaga te first session pai thangka te tin sini ke second session chainai dan hike jang Christian rock Bible ni ko no saima ni ngi tahanke han bagai o competition no bachake Bible pore jagu hani na ang joto no koya ni musugu o competition no bachaga ni bagai jeng o competition na thangai hike Subrai TV channel lo thangai community hub hikene manana o quiz competition Biblia quiz ni first season pai kha ena first season no participate khai belake khakchang mate satisfaction man kha kai to ni kokno angte bonai bini bagi te saiman mani bagai inge ang koyo joto no tabuk second season 3rd October ni shini start na nai tongo every Saturday 4 chapters each week okay ang koyo joto no jebong ni time no waste khalaya oi of free time no utilize khai Bible kishat pori or participate khaina ni bagai tebo information man nam bagai ang koyo no Subrai TV YouTube channel lo thangai moni community page thangai tebo information no nai mano Biblia quiz eba batai laimong ungwi tongo Subrai TV wa Saturday 8 PM 8 minutes ungo Bible pore ma bai quiz ro wa manjak ma bai sini kotma ka hamne phan tebo bango hambai ang koyo jota shikla okra chakra nang tese encourage khlayo no non free time no waste khlayo we Bible porna ni o kisi sa time ro te o Biblia quiz participate khanen bagai tabuk second season starting na inge oro total Biblia quiz dosta season ngai eba kheba kaichi season ngai o kaichi season ni top 8 winners rok no borok final grand finale o borok participate khanen bagai chance man nai